dainak nasabat lumakay ngem na bosnay hinisma kitimidma nagtibayo to'y kaonggat no tilanga na dinet paodi ti pamagina uwaw macho agdaw enti 70 dong ay napailat makagargari lumakay nga agpaiso napigsa pailatin na babato makaalino ti barbas na makaparogso pa'y ti masel na yuhuu aglalakayak isut kun kunada kanyak uray panuyuyawendat di da metrik na to'y mariknak aglalakayak podno nga aglalakayak di da ngami namutiganas tila kaya kay nayanayat aglalakayak podno nga aglalakayak di da ngami namutiganas tila kaya kay nayan ayat ti pumatol iti lakay kaskala adat langit hawan sa pulan ti kinasami arakop na ken innagek tila kay nasingsingte nabangbanglo awan mintis oray no kuri bet awan sa pulan pinakinagaget dakkel ariro tay konkunada nga amoy lupati angot na sila kay akarumansa nagpaido matiganas na yuhuu aglalakayak isut kun kunada kanyak uray panuyuyawendat di da metrik na to'y mariknak aglalakayak pudno nga aglalakayak di da ngami namutiganas tila kaya kay nayan ayat aglalakayak pudno nga aglalakayak di da ngami namutiganas tila kaya kay nayan ayat yuhuu ti pumatol iti lakay kaskala adat langit awan sa pulen ti kinasami arakop na ken innagek ti baket na singsingte nabangbanglo awan mintis oray no kuri bet awan sa pulen pinakinagaget dakkel ariro tay konkunada nga amoy lupati angot da tila kay akarumansa nagpaido matiganas na yuhuu come on aglalakayak isut kun kunada kanyak uray manoy uyawendat di da metrik na to'y mariknak aglalakayak pudno nga aglalakayak di da ngami namutiganas tila kaya kay nayan ayat di da ngami namutiganas tila kaya kainayan ayat yaman na.